mayap at magrasyang abak po kay katamungan, at syuta na puking kalima ng Domingo ning pamanyubling mebye. At kambeda po rin kay katamong pansariling kapagnasan kaniting misa, iya betala po ding makatuki. Para king kapasalamatan da po di, Ditz and Lita David, Mayor Roding and Mrs. Daisy Gonzalez, Joanna Calma, Children of Mary Immaculate, at ding Ministry of Altar Servers. Para po king special intention dari, Mark D. Cleaner Bayani, Medel Malonzo, at Felino David. Para king kaladwa dari, Monsignor Tanz, Luisa, Virginia, Juan, Natividad, Felicissima, Jose, Natividad, Rita, Jenaline, Sani, Samson, Lorna, at ding sablang kaladwa king purgatorio. Pakatipon tapo king lagyo ning igpampo ning anak po ning Espiritu Santo, ing kapayapan grasya at ing lugod na po ning ginu yang mantabe kay kongan. Maya payabak po kay kayo, kapatad linugta na po ngini king kalimanan ng Domingo, ning pamanyubli na pong mebye ning ginu. At pasibay po banta mo ngining maging marapat misundo, kaniting pekamata sa kapanyamban, king mipnong kapakumbaban, panyawat tapang pakalulu at lunos king ginu, ding kay katameging pamagkulang.
at kasalanan. Ginoo pakalulu, Kristo pakalulu, Ginoo pakalulu, ing Diyos sa mayupayan tutu pakaluluwa na katamu, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, ing idala na katasan ng kaking biye alan angga. Manalangin tamo. O mapamakalulong igpami, ika ing talapagligtas mi. Lingusan mo lo king pakalulumo ring anak ay nampuning lugod mo, bangking pamanyal pantaya rakang Kristo, kam tandaing tunay katimawan, at ing biealan anggang pengako mo karela. Itiyaduan mi po king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Pamamasang ibat, king libro ding dapat, daring apostol. Karingal doreto, kabang susulong, ing pangarakal ding alagad. Ding elanitas, awudyong tubo aliwang bansa, ding udyong tubo Palestino, milaban-laban lo. Sasabihan da ring elanisto, king milaktawan lo, king aldoldo, pamagrasyon king pondo, ring babaying mebalo, pusaldo. Inyaring labing adwa, inaus dong mi pulong, ding sabla-sablang alagad, at ngara kalera. E matulid, ing pamabustan mi, ing pangapanaral ning amano ning Diyos, bami mong sikaswan ing pamamye kabiyayan. Uliniti kapatad, mamili kayong 7 lalaking pikabalwan kaya kayo, at kitmon king Espiritu Santo at kabyasnan, at ilaring manibala king kaniting bage. Ikami kanito, lubos ming idikiling panawon mi,
king pamanalangin at king pamanaral. Kaya tularo ding sabla ing mungkay ding apostol. Inya pinilire y Esteban, ing taong kitmon king kasalpantayanan at king Espiritu Santo. Kambena pinili dala di Felipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas, at Nicolas, ang tao Antioquia. Ing metong apaganong may kumberti king reliyon daring Hudyo. Linapit la dating pitu, akatao karing apostol, kay ba't nang menalangin ding apostol. Inordinan dala reting pitu, timpakan dala buntok, karing karelang gamat. Makanya sinulong ing pamikalat king amano ning Diyos. Merakal na lang merakal ding alagad karing Jerusalem at dakalaring saserdote at tinanggap king kasalpantayanan. Ing amano ning Ginoo. O Ginoo, lugod mo kaya kami sa ipakit ang tining kaya kake manalig. O ginulugod mo kay kami sa ipakit ang tinig kay kakemanalig. O ginulugod mo kay kami sa ipakit ang tinig kay kakemanalig. Ikong sablang matulid, apami bebe, king Ginoo tumula kayo, ikayong makipusong dalise, kapuryan sukat yung ibye, kambening liro, Ginoo kaya kayo yang puryan, kambening gitaro, panigtigan nyo. Ulining amano ning Ginoo, mitmong katapatan at apanaligan sa blanang depatan, kalugurana ing ustisyo at ing katapatan, yato kayayang kakatmon king kayang ganaka. Dapot ing Ginoo ingatan nalo, retang makitakot at kaya gagalang, sablang manalig king lugod na, iligtas nalo king kamatayan, king panauning danop, pagkaluba na lang pamangan. Ginulugod mo kay kami sa
pamamasang ibot, king mumuna ng sulat, San Pedro. Lumapit kayo king Ginoo. Ing batong mabye, asikwil dang alang kabaldugan ding tao. Dapot pinili nin Diyos at malya king arapana. Lumapit kayo keyo, ban i kayong man. Antimong mabye batu. Bilugan niya ing metong apibale-bale espiritual. Anting banal a saserdote, amiyang pang sakripisyong espiritual. Akatanggap-tanggap kin Diyos, king kapamilatan ng Heso Kristo. Uling sasabianan ning kasulatan. Memili kong metong abatong mal, ang ngeni bibili ko, anting batong pamuntok kisyon. At ininumang maniwala kayo, kapilan man, emi pakarine. Iting bato, tutuyang maulaga para kay kayong maniwala. Dapot, para karetang maniwala, yaing mismong batong sikwildo, ring manalakad bale. Dapot kay bat, yaing meging batong maulagang dili. At sasabyaning metong pangkasulatan, itiya ing batong makatisod karing tao. Itiya ing batong mabiye a makarag sa karela. May nga tisod lo, uling ela maniwala king amano. Itiya intelaganin Diyos para karela. Dapat ikayo, metong kayong lahing pinili. Saserdote kayong susuyo king ari. Banal a bansa at memalen apepasubali nin Diyos. At pinili lang may pasyag kareng makapagmulala ng dapat. Inaos na kayo iba't king karalumduman at linipat na kayo king makapagmulala ng sala. Ing amano ning Ginoo. Apuing dalan, ing katutuan ating biye. Halang malyaring miras king ipa, nung emuking kapamilatan ko. Kalgurang kapatading ginuyang mantabe kay kayo. Pamipasyag king mayap abalita agpang king sinulat ng Juan. I Jesus nga nang sinabi ka rin kayang alagad, kayo mababalisa, maniwala kayo king Diyos, at maniwala kayo kanako.
Ating dakalakwarto king balenang igpako. Nung emo makanyan, eko sabyan iti ke kayo. Makokuban misadyang lugal para ke kayo. At nung miras na ako at may kapagsadyang lugal para ke kayo, mibali kong pasibayo keti at itukira kayo. Banuko karin kayo mo naman. At balo yun ing dalan, papunta king pupuntalan ko. Nga nang tumaskeya, Gino, emi man balo nung nukamunta. Makananumiya nga balo ing dalan. Peki ba ng Jesus keya, ako ing dalan, ing katutuan, at ing biye. Alang malyaring miras king igpa, nung emo king kapamilatan ko. Nung baluyo ko, baluyan na maningigpa. Manibat ngeni baluyo ne, at ikit yun ne. Sinabi ng Felipe keya, Gino, ipakit me ke kami ngigpa, at manag-unite ke kami. Meki ba iyo, Jesus? Felipe, kalambat yun na akong kayabe, mo ko pabalo, ing menakit ka na ako, ikit na ne ingigpa. Bakit sinabi mong ipakit meke kami ngigpa? Kawari maniwala, king atyo ko kingigpa, at ingigpa atyo ka na ako. Ding amanong sasabyan ko, elamani batan ka na ako. Ingigpang atyo ka na ako, gagawa na ing obra na. Maniwala kayo ka na ako. Atyo ko kingigpa at ingigpa atyo ka na ako. Nung kayo bisang maniwala king sasabyan ko, maniwala kayo king uli na ning dapat ko. Ing katutuan, sasabyan ko ke kayo. Ing maniwala ka na ako, makarapa iyan naman kareting dapat at daraptan ko, at may git pa kareti, uling munta ko, king igpa. Kapatad, ing mayap na pong balita ning kekatang kaligtasan. Pasibayo po, mayap ayabak kaya kayungan. Kumusta ta po? Mayap ko muna man, palakpakan tayo pa po. Ing kekatamong patulunan. Yapong Monica, King Aldo ng kapiestan ning Balen. Kaya pena po, bukas na po, Mayo a 4. Ating pong babasa na libro, authored by Mark Laberton. Metong niya pong theologian at author ng librong Loving Your Neighbor. Nga nakitang libro na, Christianity is not about seeing clearly, but it is about seeing rightly. Po, in kanumbieta mo timong Kristiyano at imbye in general, aliway tang akakit mo mong malino ing sabla. Nune, istuya ing paglalawe mo, karing maliliari king biye mo at suking mindset. May ngari mong baso, di nan may kapit ng laman, di nga liwa sa biyanda, it is half full ngara. Sa pakyang kapit na, di nga liwa naman, yung sa biyanda, it is half empty. Kapit na bawas neman nga na, kulang neman king kapit na. It is how we see things. Bali po ne po kawulagayan. Seeing things rightly. Bakit? Because king bie, things happen. Ne po. At karing malilyari king bie tamo, malilyari king paligid tamo, ana ka importante itang how we see things and how we respond. Kereting malilyari king bie tamo. O ba't pisasabyan tayo po yan? Kasi rin kay katamong ganang readings ngeni, metong lamang tutumbo ka na issue at nano, ating krisis.
ating kabalisan. King katamong pong first reading from the Acts of the Apostles, nano ing kabalisan, ating problema, king meto nga growing Christian community. At nanuya ing problema, king katamong first reading, ng daragulya, ing meto nga Kristiyanong komunidad, ating mapapansin, ating malilingap. There is scarcity of food and alang proper distribution. Meto niya pong maragulay skandalo yan. King Christian community. Crisis siya yan. Why? Because they break bread together in the Eucharist. Kaya ba't ating daranop? Kaya ba't ating mapapansin? Kaya ba't ating malilingap? Lalong-lalo na rin may balo. Nga naning kay katamo pong first reading. Ne po. Kaya, king makanyan, ne po, a problema, ingkutang nanuya, ing pakibat. May solusyon niya po. Mi talaka dia, ing Ministry of Deacons. Kaya pipunting tang diakono ila ring magsilbi king Christian community. Bangkanita, milako kanuing, danop, ban mapansin la ring mililele. Nano pata, ing meging pakibat, king ikit dang sitwasyon, yapining ilako ing kaimutan. Ilako ing panga maka sarili. Ne po, aga nakakupo niyang makadistinok pagking in the uplands of Florida Blanca. Kareng kulot, ne po. Ikit ko kita meto nga bale, kareng kulot, deta pong kayang bungang tanaman na biyabas. Ano pangaragul? Pangaragul. Ha? Sabi ko, ketang kulot, ne po, pansupon, keni kaya ko, balo mo rin bayabas mong den. Loko, bakuran mo na yung bale mo. Ay, sigurado mawala la rin ako. Balo ko yung peki na kanako, may kabulad. Amo nga na, wari nga na, nepo. Purist purist. Tsaka, very innocent, nga na. Amo nga, wari nga na, lelang ano nga pwede nga pong ginunten para kay katangan na, ano. Bakurang kepo, ano. Manyawad na lamo na yamo nga na kanako. Oh my God. May kabulan. Lelang ano nga po din eh. Of course, siyempre po, ketiking kapatagan, naman makanyan, po, kabundukan ite. Pero atin yan tuturong leksyon kay katamo. At nanita, potang makabuklat kapalad, po, karin niya milalako, mawulo, ing nanuman pa magkulang danop, po, ang malilihari king biye tamo. O ba't may papakaninita mo? Dakalatawong alang pikag siyan. Baluya po, alang pikag siyan. Maranop king dakalabagi, king upaya, king pibanjang, king kasikatan, king influensya, gana-gana, misasaglulo. Alang bisang magparaya. King katang first reading, ting tuturo na. Maging bukas palad. Alisin ang pagkamadamot. Kadua, king katamong second reading, atin mo naman krisis, ating kabalisan, at nanita, miwawatak-watak ya in Christian community. Bakit? Ating pamanyira, po, ating pamikakaintindi, ating sigalot, po. At ken miyakit itang the human side of a Christian community. Kalupan ng nukarin man parokya, neng kaya ating pamikakaintindi, neng kaya ating pamanyira, imbis na misopan-sopan, neng kaya, po, ing nililigligan. Ngayon, nanong payo ng
San Pedro, uling metong tamo mong mabilog a komunidad anong no Jesus, i Kristo, yung pekapunong batu. Po, kailangan na misopan-sopan tamo. May mayang payo, papunta king kabanalan, at makanyan mo naman, tungkol king biye antimong meto nga pamilya, antimong meto nga komunidad. At nanita, lawakan ing isip. Lawakan ing isip. Lawakan ing ganaka. Anya pong makayudistino na akmang kiniking university. Ne po. Kalub ko king opisina ko, uling king opisina ting pangmalating cubicle, minuna ako pong dinatang. Kaya ba't anyan dinatang kumakanyan, datang yan naman ngayon itang kanakong sekretaryo. Ne po. Okay, iromi king university. Siyempre po, minuna ako, datang niya, uling maka-cubicle ko, ulo niya salamin, i-greet kay kanyan. Good morning, Robbie. Nga ako na, nakakaswelong mi-greet. Bayan na ako pinsinan. Bayan na ako pinsinan. Dire-diretso yung kitang kaya lamesa. At kibat mego braya. Na ano sinabi ko, halo ko, aking loob ko. Ha? Akong boss mo? Mo ko pansinan? Inatura ka. Sekretaryo ka mo, batoy mo ko inato. Ya ako yung director king eskwela. Ha? Kabira-bira, mapila na minuto. Ne po, bahala kin biye mo, aking loob ko na eh. Mapila na minuto. Uling kakaluskos ko king kana akong cubicle. Tinala ka dya. At yung tao, Ken, nga na. Kahit na, ay, among, ikay po, itsyo po pala, anding ko pa. Nga na. Kuha nanding ko pa. Ay, pasensya na ko po, mo nga na. Yan ako po pansinan. Dakal ko kasi isipan king bale. Oh, may pakarine kanita. Ila ko yung pamanusga. Ano po? Nang kaya nakata very particular king self-image. Ako yung boss. Ako yung pinakamagaling. Ako yung biyasa. Patad. Lawakan ng ganaka. Lawakan ng paglalawe. Gusto. At mayat. Katlo. King Ebanghelyo tamo. Naning krisis. Naning kabalisan. Jesus, at so king Last Supper discourse po ini, po, kintauling apunan, umena nung lakwan. At naning kabalisan, malakwan la. At uling malakwan da, mumuna, erabalo nung naning gawan da. At kadwa, dati-dati, nanumaw, makatukila, po, makapayikila kang Jesus, ngeni ila ng magmisyon, magdili-dili. Kumbaga, mika separation anxiety la. Balo tayo po yung separation anxiety. Ne po, sepanks nga ra kanita, ne? Itang po tang ating pamikawani. Ne po, separation anxiety. O itaing karelang pigaganakan. Pero Jesus, pepakit na karela. Naming solusyon, take courage and have faith. Tapang ampong kasalpan, tayanan. Kung migagana ka nga na, makukumusaguli, pagsadyada kayong bale. Lugal king bale na nangigpako. Sana. Bangkanita, nung nuka rin ko, karing kayo kuno naman, balikan da kayo. Eko tatakot. Fear not, take courage. Have faith. Bali po, king biyeta mo, dakala kabalisan wari. Dakala problema. Dakala tamo isipan. Ninuwala.
Itamo nga natin. Pero iting panagkat na kay katamo. Ne po, mas baluyo rin kay kayong concerns, Aldo ning bieta mo. Balo tala rin rin problema tam, nanula rin kakatakot tamo king bihe. Baga na kanan ning kay katamong katlong pamigunam king ebanghelyo, eta dapat mababalisa. Ne? Do not let your hearts nga naning ebanghelyo be troubled. Have faith in me and have faith in God. Gana. If only we will allow God ne po, to take charge of our life and hold on to faith, then we are safe. We are safe. Ating pong anak, nga na, bisa akong muntaking mall, nga na, uling anak yang malati eh. Bisa akong mamasyal, muntaking mall. Nga na ningi anak, delikado. Kasi king mall, dakala, tao. Pota, mawala ka king lele ko, ay, nakayakit, malili ka. Kay ba't nga nang makanyaning o sige, pagbigyan na ka, pero mo kakalingwan, talang ka kanako, pota, mawala ka. Talang ka king gamat kung nga na. Ba? Nga linawin o rin gamat na. Ning dalirin, pangalati. Ba't ikit na gamat imanan, dagol. Yan yung kalati. Kaya nga na, nung akong talang king gamat mo, mitabili ko, uling malatila. Ikantalan ka na ako, ban ko mawala. King dalan. King biya, lipat da rin kabalisan tamo. If only we will allow God to take charge and hold king biya tamo, then etami gagana ka. Kaya ka rin kay katang kabalisan kimbye, putang dadalan tang krisis, mumunan dili, paganakana, maging maymut, makasadyang dumake, lawakan ng sarili, ing panlalawe, at kay batsal pantaya tamo, ing apong ginong kapilan man, nakatamo paboren. Itiya mo po yung kaya katamong pigunaman. Kasi bayo po kaya kayo. Good morning. Amen po. Amen. Talakad tanan, sasalpantaya ako. Manalangin tamo ngayon iking Diyos at karembalang kayadwanan ning pakibat tapo. Gino, panimunan mo kami king dalan ning keking pamaglakbe. Gino, panimunan mo kami king dalan ning keking pamaglakbe. Banin Ginong Jesus, ipakit ne kay katamo ing dalan papunta king kayang iglesia. Ban patibayan na ing pigkalub na kayo, katmuan ing sabla na pang kakulangan, at itimawa ne karinganggang sagabal king misyon na, ipanalangin ta king Ginoo. Baning kay katang Ginoo, ipakit ne ing dalan karing sablatang pamuntok sibiku, ing pasik na nga nala king pamagdulap dang kapayapan,
pagkalubanong kabiasnan makilibayan amano, at itimawano kinganggang karahasan at makaunang kayatulan. Inya nga tamong manalangin. Baning ke katang Ginoo, ipakit ne ingdalan karinganggang kainakan amagdulap king karelang payin tungulan. Ing antabayana no kaniting karelang magdulap, papanatilyan maniwala king payin tungul, at itimawa king kainanlub at pamangaynipan. Inya nga tamong manalangin. Baning ke katang Ginoo, ipakit ne ingdalan karinganggang daralan kasakitan. Ban pasik na nga no ring may na, antabayanan ding malungkot, at ipayabot karing tawong makabuklat apalad, ing pakanandoring danupan. Inya nga tamong manalangin. Baning ke katang Ginoo, ipakit ne ingdalan king ke katang komunidad, patibayan ne ing ke katang kasalpantayanan, lalong pisan metungan at itimawa king makasarilitang kapanaligan. Inya nga tamong manalangin. Ngeni adwan tamoing sarilitang kapagnasan. Ginong Jesus, manalig ke ka. Manatili kang mumuna ke kami, ipakit me ke kami ing dalan, ing ke kang dalan, at isadya mo keng lugal king baleningig pa, anong numiya ayam panganan kapuryan, manggaman king alan angga.
manalangin kay kapatid baning kakot kay kayon daon matanggap ya, arapaning Diyos ikpang mayupayan tuto. O malugoday pami, king kapamilataning pamakiyabe mi, king pangadaw na niting banala sakripisyo, papalyarian mo kaming mirarakayanan king kadyosan mo, ing katutuan na akilala mi keka, mi patutuanan niya sana, karing aliwa king mayap king panugali, itiyaduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Ing ginu, yang mantabe kay kayo, itasyula rin pusuyo. Salamatan tayong Ginoo at Diyos tamo. Tunepin karapat dapat at matuli ding pasalamatan takang parati. At numan ka rin awig pa, Diyos king alanangga at lubos mayupaya. Ing pangayat sumuyang babyedalan, king masalag ng pangako ning biye alang kapupusan kekengan. Ulinita, kamberi sablang koro ding anghel karim banua. Darilit mingke kang ligaya layon makyabe kami. Kingalantok nandang pamamaya kapurian keka at abeyabe ngamingan kakanta. Tunay kapin banal o igpa, sibol na kaning sablang kabanalan. Ulinita, pagparalampumi. Pabanalan mo sana retingayin king ngambun ning kikang espiritu ban para kay kami magawalang katawan at daya ning ginuming Hesu Kristo. Bayo yami daon kusan lubking pamaylas at kamatayan na kingwaning tinape. Piraso ne. Binyane kareng disipulos na at ngana. Kunan niya iti ikongan at kanan niya. Iting ka na kong katawan na may dawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay bat na ningapunan kingwa na ingkalis. Pesalamatan na kat pinuri. Binyan ng kalis kareng disipulos na at ngana. Kunan niya iti ikongan at minungko kaniti. Iting kalis ting kanakong daya. Ing daya ning bayo at alananggang tipan. Ami bubu para ke kayo at para karing sablang tao. Banketa, mi patawaran la ring kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaga na kanyo. Kanako. Ing misteryo ning kikatang kasalpantayanan. Kamatayan mo, linupig mo, ikamatayan ni, ikamanupin mo, bebe, sipri mo, ieri, Iyong Jesus, Iyong Jesus,
Inyangin igaganakan miyo mapamakalulungig pa. Ing kamatayan at pamanyubli ng may biyening anak mo. Darown miya kekiting tinapening biyeting kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan. Ing pepalyarian mo kaming matampang talakad. Arapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbabami mo naman pagamuha mong ikamingan misulu-sulu. King katawan at daya ng Kristo. Ing tipuna na kami anting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me o igpa. Ing banal kapulungan mong makalaganap, mabilog ayato. Ban miganap yaking lugod. Muna kambe ng Leo, ing kaming Santo Papa. I Florentino, kaming kaluguran na Orsobispo. I Pasiano, ing kaming Obispo Emerito. Deng sablang pari, diakono, magpari, at lalong-lalo na po, impakamalan mong balayan, keti po, king parokya ng Apong Monica. Bendisyonan mula at panemong panuwanan, king kekang mal agrasya. Ganakan mula naman po o igpa. Ding kapatid ming minuna ng pepay nawa at atsyo na siping mo. Tanggapan mo, king maligaya mong arapan, pakalulwan mo kengan, gawan mo kengan, karapat dapat magkamit king bealan angga, ban kambening no na Birhen Maria, hinduna ning Diyos, kambe ng apong San Jose, ing kayang esposo, deng sablang apostol, kambeda ring sablang banal, lalong-lalo na yapong Monica, ake kaming patulunan, at kang San Agustin na kayang anak, ami biyebye kalugod-lugod keka, king keka ba na ning panahon, pupuryan dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at keya, igpang mayupayang tutu, kagum ning banal ay Espiritu, pupuryan dakat parangalan, manggaman king alan angga. Abiyabe tayo po ngining ausan ng igpata mo at abiyabe tayang ikanta. Datang ke kami, ingkayan mo,
Ikabos mo kami, O Ginoo, king sablang marok. Malugod mong ipagkalubing kapayapan, king panawon mi. Banking kasaupaning kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan, at miligtas sa lang kasasangkulan, king sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatan ng Jesucristong ke kaming talapangabos, O ginuming Jesucristo, as sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko, iyang babiya ko kaya kayo. Emo sana babalik na din kaya kaming kasalanan. Nunelawan mo yung kasalpantayanan na ning kaya kang banal akapulungan. At pamayapan met bilugan, agpangking kaburian mo, ikang mabibye at mag-ari, manggaman kingalanangga, ing kapayapana po ning Ginoo yang mantabe kay kongan. At wantala na po rin kasiping tamo king lugod at kapayapana pong Kristo. Kapayapan kay kayungan po. Kaluguran kong kapatad nyo, ing kordero ning Diyos, ing korderong minalako king kasalanan na ning iyato. Mapalad tapo itang me kung birat tanggap, king kayang banal a komunyon. Itamungan, Ginoo, mananasana king pamananggap tamo kaniting katawan at daya ng Kristo, isadsad na katasan ang gaking biye alanangga. Katawan ng Kristo,
by springs and by rain, when dryness dawns and skates. Behold my shield, my King, and my God. Is your dwelling place, O Lord, mighty God, Lord of I would forsake 1,000 other days anywhere if I could spend one day in your courts, belong to you alone. My strength are you alone, my glory, my King, and my God. Is your dwelling place, O Lord, mighty God, Lord of How lovely your dwelling place, O Lord, mighty God, Lord of all. Manalangin tamo. O magana kang igpami, manatili kang mamantabe king balayan mo, at sablang milawok karing banala misteryo mo, manatili lasanang mibabayo pa mi biye-biye. Itiyaduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Bukas na po ing piyestang balen at king kikatamo pong parokya, regular ya pong ing kalupan ng Sunday schedule. First Mass is 6:30. Panimunan de po ring King Domus Pastorum deng retired priest at deng mapilan bisang makisan metong. Ita pong 8 o'clock, panimunan po ni kikatang kaluguran Ursobispo, Emerito, Iapusetu, at ding kumbiradong pari. Ita pong 9:30, panimunan po rin kikatamong pari king seminaryo at ding kumbiradong pari. Ita naman pong high mass tamo, 6 p.m. Panimunan na yung kikatamong kaluguran Ursobispo, ne po, Florentino G. Lavarias, kayang tabi na po mismo rin kumbirado pang pari. So sana po bukas, abiyabe tamong mag-isan metong para king maulaga at masayang selebrasyon na po ning kapiestang balen agam panantamong banalamisa king kekatamo pong parokya. Dakal pong salamat. Ing ginuyang mantabe kay kayo. At bendisyonan ako ngeni ning mayupahing ginong Diyos ning igpa po ning anak po ning Espiritu Santo. Metanang ngeni king kapayapan ing ginong sinubliyang mebye. Aleluya, aleluya. Salamat king Diyos. Good morning po kay kayungan at blessed Sunday.